Vítima evicção uma canhito nebe governo hasa iha mota kumoro, kalan tengki toba iha bareira mota kumoro leteng, tambah helafating laiha. Semana rua ona vítima evicção uma canhito nebe governo hasa husi mota komoro kalang vítima hirakne ho família tem que toba deit iha baraira nebe satan mota tambah helafatin laiha. Vítima hirakne tem que toba iha baraira mota komoro leten tambah governo sedak fasilita transporte ho ditula siraba ida-idaknya munisipio. Atau buka família nebe, ami família laiha. Nebe ami sasan sira gurungran hansane, so depois foi ndau udan mai ne, ropa sira ne bokon hotu. Mas ami nafatin, ami hen, ami sasan. Maka ami husu veru para tahun etik Miami para ami lori ami sasan bafo. Depois ami mai falu urusan ami ne wan sira sekolah hene, balu SMA, balu SMP, balu SD. Maka ami hen nafatin to agora. Ami husu governo atau ensa para ami lori sasan ami sasan sirne bafo para ami mai urusan ami ne wan sira sekolah ne. Ami hoto ami kopera ba istaru. Mai be istaru agora site ami istaru agora halfala ami hansene maka ami kuliah lagi. Ami toba iha bronzo letene desde tanggal 7 subuh ne to agora. Ami toba iha ne tambah fatin laiha agora sansirane ami raitia agora família siramos laiha. Ada ya dilina ita tem ser cos ita ema serviço ia governo nia bele. Mas han coitado han ami sira bakura hene ne. Hanusa loro nida ami hetan talvez ema badinas nia bele hetan etik retira se la badinas loron rua tolu retira foi hetan $15. $15 ne sustenta bala barik sirki kuane dal rumah susah tetes. Pesaminya sans ne serai helan sane ami atu buka kosmos kos ya diline karo. Depois sasan sirna itatu huri barai ya kosmos fatin la to. Então ami nya hakara makane estado tem que harukan etik transporte bal mai per tulam ne sasan sirne huri ba foho tamba ami lau samne hakara kung mai hadiline laia necessidade obriga ami makami mai hadiline. Ami la presidenante serviço de governo ga ami nya bida muri stomak claramente imba mota. Governo decidiu atau lori vítima serne baida-idak ne munisipio, mai be vítima sera tem que hein tolorong ruanulu fulan maio liu, halo vítima sira mos paciência toba iha baraira mota komoro leten, holi hein governo nia promesa. Antes ne governo facilitau na transporte público tula ona maioria vítima evicção iha karantina tas tolo, mai be vítima umakain hitu ne, to agora governo sedak taumatan. Umakain hitu ne, umakain hat husi raiwa, munisipio mera umakain rua, no kovalima ida. Abraham Amaral, ZMN.